سترانا یاکۆ بوو وەک ترند و دنیای گوهدار کرد حەز کرد زارۆکا بچووکە ئەس چووم گوندماڵا کاڵۆ شما مامۆستا من دixwast ji bo temaşevan me temaşe jî dikin dema ku strana em çûn gund mala kalo derket bi sed hezaran hem zarok hem mezin lê gudar kirin ne tenê Rojava li ser asta Kurdistanî bela bû. Lê belkî kêm kes dizane ku ev gotiniyê te nivîsandine. Çîroka wê çawa bû yanî dema ku te ev helbest nivîsandin ev gotin komî hevdû kirin te texmîn dikir ku wê ew qasî bela bibe û têkeve dil her kesî. مامۆستا ئەس وەختێ تشتێک دەنویسم ئەس بێتر باوەریە خوا دەنویسم و هەستێ خوا تینم زمان ئەنجام چ بێ ئەس زێدە wê nabînim. 2014 de مامۆستا عەلی مەنسوور ji min xwest got tiştek ji bo zaroka hebe em dixwazin bêjin. Min jî min got wela ji bo zaroka henha min nenivîsî tiştek ama em ê ser bifikirin. Em zarokê gundan e kokê me di gunda de ne ez 16 salî ji gund rabûme jiyana xwe hemû min li bajar qedandiye bawer bik 5 salê me li Hesekê çê dibe heta niha jî xewna dibînim li Hesekê xewn nedîtin li gund xewn dîtine. Lê sîstema ku hebû dewletê gundê me guh nedanê tu xizmet nedkirin erê li ber çavê me rej dikirin min jî xwest ez vê gund yanî gund dîsa bi zarokên Kurda şêrîn bikim ku vegerek wan li gundê wan çê bibe bi axa xwe bi cê bapîrê xwe werin girêdan min got ez vê binivîsînim. Helbet ew wek xwestekek tiştek birhê min jî jan dikir. Ber wê jî ez jî niha vegeriya min gund. Ev min nivîsand me wê çaxê da Mamoste Elî Mansûr lê min nedî yanî eger serxebitî bi nexebitî bi tiştek derneket. Piştre koma serêkaniyê jî cemê dîtin xwestin bi da wan jî ew jî rast ser nexebitîn piştre ê hunergeha welat got bidime مداوان او سرخبتین و قید کردن ما کلیپ آوی درنگ بلاف کردن. پشتی بلاف بو مامس از ود پرس بکم دما کو تا دوسال کو هنرگاه حوالات تداوان و بلاف بو یعنی بو موزیک و بلاف بو و دمی آگاهی تا پی هبو کو و هاتیت شکرنا آواز شو بیا بلاف بله بله شرا گوتن